Vhashumi ba mugodini ba kwamea nga Tshiwo tsha Mabulayo wa vhathu vhanzhi fhaḽa Marikana vho imedzana na Phuresidennde wa shango vho-Cyril fhaḽa khothe ya nṱha ya South Gauteng na Musi. Vhashumi ba mugodini vha ri vho-Ramaphosa vho dzhenisela mutsiko vhathu vha vha vhone vha ndeme vho faraho thambo zwe zwa vhanga uri hu vuwe khakhathi dze dza sia hu tshi khou vha na mpfu dza vhathu vhanzhi vhane vha vha vhashumi ba mugodini vha furaru-ina. You would remember that the Marikana massacre took place back in 2012. And we stated that it took place as a result of the collusion between state and capital. Now the state, we spoke about government, and the government has taken liability for the massacre that's taken place in Marikana. The capital, we were talking about both the president in his personal capacity because he was a director and shareholder of Lonmin, as well as Lonmin itself. Vhaimeleli vha mulayo vha vho-Ramaphosa vha ri a hu ngo vha na zwithu zwo ṱuṱuwedzaho bulayo kana maitele a siho mulayoni kha email dze dza rumeliwa dzine dza vha tshidziki tsha mulandu uyu. Advocate vho-Vhashumi vho ri vha tshi sa phanḓa vha ri u amba uri zwiito izwo zwo vhangwa nga maṅwe maitele kana zwiṅwe zwivhangi ndi mavharivhari o yesaho. Musi zwi zwo ralo muṅwe wa vhathu vha ita khumbelo kha mulandu uyu vha ri izwi ndi malugana na vhulamukanyi na u vhuedzedza tshirunzi tsha vhashumi vha mugodini vhe vha kwamea nga tshiwo itsho. The reason why we are at the High Court is the relief we seek as injured miners. We hope to see justice. Since 2012, we have never seen this justice. But as you know, we are people that are living with pain. As you speak to me now, you are speaking to someone who was just injured badly with more than 7 bullets. So I can't just leave this until it gets into the hands of the court. Hono fhela miṅwaha I ṱoḓa u ita ya fumi zwino tshiwo itsho tsho shushaho shango na mashango ḓavha tsho bvelela.